A vidjet ćemo što kažu u pravosudnoj policiji. S nama je Jelenko Krešo. Dobar dan, dobro nam došli. Evo, kada smo razgovarali prošli put u našem studiju, još ništa nije bilo poznato, dakle još nisu bili poznati koeficijenti. Iznijeli ste svoju stranu priče, čime ste nezadovoljni svojim zahtjevima, što bi bilo realno očekivati. Sada kada ste vidjeli koeficijente, dakle raspon u koji su zapravo nekoliko kategorija zgurano, kako bi to rekli, što kažete? Pa dobro ste rekli zgurano. Vidite, mi smo pozvani na razgovor Ministarstva pravosuđa i u sat vremena nam je, sat i 15 minuta, nam je objašnjeno to. Sve to lijepo izgleda, sve ostalo. Međutim, kad uđete u meritum problema, kad uzimate svako radno mjesto posebno, onda vidite dosta anomalija. U biti ništa se ne mijenja, samo se mijenja naziv. Ovdje su platni razredi, tamo su bili koeficijenti. Profitirat će, dobit ćemo da će mlađi pravosudni policajac, ono što smo i cijelo vrijeme govorili, nedostaje nove radne snage, će dobiti povećanje plaće i neće biti ispod 1000 eura. Međutim, stari pravosudni policajci, ljudi koji su kičma i ostali koji već radi 10, 20, 30 godina u zatvoru, dobit će, u zatvorskom sustavu će pravosudni policajac dobiti 0,13%. To je nekih 10-15 eura. Jer sada se cijelo vrijeme priča dobili ste 180, 60, dobili ste ovo, a kad su davali to 180, 60, rekli su budite strpljivi, bit će zakon o plaćama pa ćemo riješiti probleme. A uzeti su dodaci na uvjete rada. Su maknuti. Nema više ni 10%, ni 20%, ni 30%. Oni su ukinuti. Pretočeni su koeficijent. Ukinut vam je dodatak na vrijednost. 4,8%. I 12%. Znači, nemate više ni to. Mi koji smo imali sada smo to zadržali, ali više ne možete dobiti nakon 25 godina staža u državnoj službi, ne možete dobiti 8%. Niti onaj koji dođe do 20% ne može dobiti 4%. Ni onaj 130 ne može dobiti 12%. I to su sve prestočili u koeficijent. I sve je to lijepo, on izgleda 1,40. Međutim, kad vi podvučete, matematika je egzaktna, kad vi stavite 2 i 2, ne može biti 5, ne može 5 nikako biti, kako god to mi lijepo prezentirali, nekakve statistike. Vidite, šta znači pravosudnom policajcu kad se kaže u prosjeku je povećala se plaća 30%, a ja vidim 0,13%, a gdje je tih mojih 30%? Nema ih. Tako da u jednom segmentu možemo reći da smo zadovoljni iz kojeg razloga. Ide plaća mlađem pravosudnom policajcu, plaće neće padati. Nažalost, mi uvijek kad su bile reforme, uvijek smo negdje se po našim leđima lomilo i kad su nam uzeli u vrijeme vlade Zorana Milanovića oni 0,3 koeficijent sa 1,097, nikad nam ga nisu vratili. I onda sad isto ova stvar kao ista plaća za isti posao. Da li vi možete staviti na vagu koliko vrijedi taj posao? Koliko vrijedi posao pravosudnog policajca koji čuva Srđana Mlađana? Koliko vrijedi satnica onoga carinika koji je na Bajakovu koji vidimo gužve su? Koliko vrijedi satnica onoga policajca koji je na buri, na kiši i sve ostalo? Koliko vrijedi zapisničar daktilografa koji sjedi po 7 sati i piše? Imamo mi nekakav formulu kako to izračunati? Mi nismo vidjeli. A s druge strane, vlada već godinama to priprema, onda vi dobijete u, 20 dana bi se mi sad trebali očitati oko tog svega. A na kraju, sinoć smo čuli u emisiji, veli ovaj razgovor nije pregovor. Znači, sad ne znam. Dakle, jednostrano je doneseno, onda točka na i. Ako nema više razgovora. Ali idete 11. u ministarstvo, evo sad je rekla naša Matea, 11.1. imate tamo razgovor o temeljnom kolektivnom ugovoru. Da ne miješamo, to nije to, je li tako? To nije to, mi nismo reprezentativni sindikat, mi zastupamo pravosudne policajce. Iako pojedini sindikati... Ni liječnički nije reprezentativni, pa se brane i zastupaju. Vidite sad koja je to anomalija u našoj državi. Znači, mi kao sindikat pravosudne policije koja ima 1600 pravosudnih policajaca, a 1300 je u sindikatu pravosudne policije, mi nemamo pravo pregovarati o našim pravima, već pregovara neki sindikat koji ima 200 pravosudnih policajaca, ali on je reprezentativan. Pa možete biti reprezentativan kad imate 15.000 policajaca, ja ne mogu nikad doći što i nemamo zaposleni. Nemamo mi toliki broj. Znači, nije se gledalo po ministarstvu u kojoj grani ima najviše ljudi, pa da vi zastupate pravosudnu policiju. Ja ne mogu zastupati policiju. Ja ne znam policijski posao. Ali mogu zastupati pravosudnu policiju. Isto tako nije mi logično da mene zastupa neki policijski sindikat ili neki sindikat koji nema veze sa pravosuđem i nema veze sa zatvorskim sustavom, nema veze sa pravosudnom policijom, nije nikad radio taj posao. Svaki posao nosi svoju specifičnost.
Dobro, a jeste li možda malo, evo, te koeficijente koje ste dobili, pretpostavljam da ste išli računati koliko će vam biti veća plaća. Sad kad govorimo nekakav prosjek, znači između najmlađih i oni koji imaju puno godina staža, idemo uzeti nekakav prosjek, kolika je sad ta plaća? Nemate sad prosjeka, sad vam je ista početna osnovica 1179 eura vam dobiva i mlađi pravosudni policajac koji se te zapošljava i pravosudni i stari pravosudni policajac. Ima jedna stvar gdje smo mi u drugom čitanju dobili dodatke na zvanja koji ide do 12%, ali mi ne znamo koliki će taj dodatak biti jer on još nije propisan. Mi nešto znamo što ne znamo. Znači, mi ne znamo da li će pravosudni policajac dobiti dodatak 10, 5, 3 ili 4%. Ne znamo koliko će dobiti da se napravi ta nekakva razlika. A imate sad jednu situaciju, imate pravosudnog policajca koji će imati plaću 1179 eura, govorimo u jutarnjoj smjeni, a onda imate sljedećega nadzornika ili voditelja pododsjeka koji vodi 30 ljudi, on će imati za 50 eura veću plaću. Pa kako mislite sad nekoga stimulirati? Da, ogromna odgovornost za 50 eura. Tako je na sudovima. Imate upisničare, zapisničare, voditelje, su vam isti koeficijent. 1,38. I sad vi imate neku osobu koja mora odgovarati za neki posao. Pa što bi ja sad odgovarao za posao kad mogu raditi, ajmo reći, za upisničar, gdje me neće niko pitati di je prošao spis, di nije prošao spis, jesi organizirao posao, nisi. Znači nekako je ovo sve po meni nešto se išlo raditi, da se nešto napravi, ali bojim se da se ništa neće napraviti. Da. Ono što kažu, nije ovo, ali ono. Da se nije slušalo savjete dok se razgovaralo i pregovaralo. Pa mi jesmo imali par sastanaka, ali to vam je sve bilo onako nešto na brzinu. Kažem, mi smo mislim da je 20. smo bili na toj prezentaciji, mi smo tek 27. dobili koeficijente. Znači, zašto se čeka 5 dana? Ja razumijem da su blagdani, ali mail danas ide. Onda, zašto nismo bili u startu? Govora je bilo, hoće li se ukidati dodaci na uvjete rada, neće. I odjednom samo je bilo, da, ukidaju se na dodaci na uvjete rada. Pa se pretvaraju u koeficijente. Puno nepoznanica, bar što se tiče našeg sindikata, iako mi razgovaramo sa ministarstvom i sve ostalo, ali vidite, netko ko radi godinu dana, ima svu silu savjetnika, i dođemo mi koji nismo upoznati, vi menadžer pokušavate nešto prezentirati u sat vremena. Jasno. I ja sad moram imati kompletnu aparaturu da ja sad to izračunam kako je došlo do toga, koja formula, di hibridni koeficijent nije, vrijedi 5 godina, uzeo si mi dodatak, stavio si mi ovdje, prebacio si mi ovdje. Ali vidimo da stari pravosudni policajci, pojedini ljudi neće dobiti apsolutno ništa. Dobro, što sad? Ništa, mi smo uvijek i prije kad smo govorili oko štrajkova i ostalo, mi smo uvijek za stol. Uvijek se može raditi nekakve akcije i ostalo, mi smo za stol, mi čekamo. Znači prije bilo kakvog prosvjeda, vi ste za stol? Tako, idemo se. Vidite, mi možemo, evo vidimo šta je bilo i sa kolegama i kolegicama sa pravosuđa. Štrajkali su i opet su morali sjeti za stol. I 8 tjedana kad gledamo, zaustavilo se sve i opet se možemo sjetiti. Možemo mi sad pričati je li to bilo uspješno, nije uspješno, kako je bilo, nije bilo. Ali opet mi moramo sjeti za stol. Onda ajmo to riješiti za stolom. Zašto da se sad povlačimo po ulicama, da nekog optuživa, da ova politika stoji, ona politika, ova stranka, ona stranka. Ajmo to ljudi riješiti. Jer želite vi imati policajce, želite imati pravosudne policajce, želite imati liječnike, želite imati u sudu, želite imati to. Ajmo da vidimo šta nama treba. Koji nama profil treba i koji su to plaće. Jer nije vam isto dati 5% na plaću od 1000 eura i 5% na plaću od 2000 eura. Ajmo to pravedno rasporediti. Ajmo vidjeti šta je kičma. Jer kod nas je bilo, cijelo vrijeme su se radile nekakve sistematizacije za potrebe ljudi, za potrebe službe. I onda sad imamo to, hajmo to sad očistiti. Pa ne možeš očistiti nešto što si 20 godina je bio rusva i sad to mislite jednim potezom pera. Ne ide. Jer da vidimo šta nama treba, koji nama treba i koje su to plaće koje nama treba. Ne može se reći da ovo nisu lijepa povećanja, da nije ti 180 i 60, da to nisu povećanja, jesu, ali kad su dama davali ta 180 i 60 i 10%, rekli su sačekajte zakon o plaćama, bit će povećanja. I sad ljudi čekaju povećanja, tako vi sad čekate, vidi, nećemo ići u štrajk, obećali ste i vi sad pogledate ovo što je izašlo u novine, Krešo, pa gdje je moje povećanje? Jasno, ljudi se pitaju, da. Tako, a sad ja moram objašnjavati zašto nisam išao u štrajk,
A obećao sam im povećanje. Di je? E to se ja pitam, di je? U redu, neko će dobiti, niko nije rekao. Ali zato kaže ti prosjeci, šta su to prosjeci? Neko će dobiti 30, neko će dobiti 5. I kažemo, mi smo povećali plaću, prosjek 35. Da, ali za šta i za koga? To je problem. Dobro, evo, nadajmo se da će i s druge strane biti otvoreni za razgovore. Pa nisam nadao, mi kaže, sa ministrom i sa njegovim pomoćnicima mi imamo otvorene razgovore. Uvijek je sve ovako otvoreno, transparentno. Mi na tim sastancima čisto... Dobro, u međuvremenu se ministar promijenio, bio je Aladrović, tad je Piletić. Mi sa našim ministrom Malenicom pregovaramo za sve. Mi s ostalima, jer kažem, nama ne daju reprezentativnost. Dobro, bar se, on se nije mijenjao, dobro. Tako, evo mi sa njim i uvijek ovako imamo konstruktivno ono što nama smeta, mi to iznesemo i očekivamo da naše ministarstvo riješi to što mi tražimo, odnosno da imate zadovoljnog djelatnika i da neće biti, onda nećete imati ni korupciju, nećete imati ni ubacivanje mobitela, ni unošenje bilo čega, ni nervoznog pravosudnog policajca, ni, ne daj Bože, da je neko nekoga pretuku i ostalo. Imat ćete zadovoljnog pravosudnog policajca na svom radnom mjestu koji predstavlja Republiku Hrvatsku, jer mi predstavljamo Republiku Hrvatsku. Dobro, osjećate li se vi na neki način, s obzirom da niste ni reprezentativni sindikat, manje vrijedno od ostalih policajaca, recimo? Da. A tako se i prezentira. Nažalost, neki sindikati, vidjeli smo i kad su bili štrajkovi, kako neki sindikati, to je taj sindikalizam u Hrvatskoj. Di imate da sindikat kaže drugom sindikatu, ako on dobije, mi ćemo blokirati. Mislim da smo zajedno. Da. Toga nema. Bilo bi logično. Tako je, to bi bilo logično. Imate sada situaciju da određeni sindikat neće ga imenovati, ima članove u svom sindikatu naše, ali ne dozvoljava da pravosudni policajac ima taj koeficijent. Jer kaže, ne, ti ne možeš imati taj koeficijent, a može se naplatiti članarina. Sindikalizam u Hrvatskoj, ja ću to reći ovako, mogu se moji kolege sindikalci ljutiti koliko hoće, ja sam već 20 nešto godina u sindikatu, nažalost je na niskim razinama. Mi se međusobno svađamo, mi se međusobno napadamo, otimaju se članovi jedni drugima, umjesto da se udružimo, što je sad rekla evo kolegica iz Liječnika, da se udružimo i da vladu stisnemo, dajte nam naše što. Jer nas trebate, izvolite platiti. Sad vidimo, sinoć, da 150.000 novih radnih dozvola za uvoz radnika. Ljudi, nije to malo. Šta hoćete, da i mi odemo? Kako ćete vidjeti zaposliti novog čovjeka? A s druge strane, ovi poslovi koji se rade, policija, pravosudna policija, to su poslovi gdje se stječe iskustvo. Vi, znači, kroz rad, iskustvo i ne možete završiti nekakav fakultet za pravosudnog policajca. Vas uči životna škola. I vi bi trebali gledati da toga pravosudnog policajca koji ima 25 godina staža, da ga zaustavite u sustavu, da odgoji onoga mlađega. A ne da pravosudni policajac čim ima prve uvjete za mirovinu bježi, ne može više izdržati. Jer to nisu, dajte ga, stimulirajte. Dajte, platite njegovo znanje. Isto koji liječnik. Pa nije se liječnik školovo, kaže vrhunski liječnik. Pa dajte tom vrhunskom liječniku nagradu. Isto koji ovo ocjenjivanje. Opet smo stali 5%. Kako ste vi sad odredili da baš 5% mora biti? I ja sad kad gledam koliko imam šefova, nismo nigdje. Nije opipljiv nekakav stvar, koliko ste vi radili, koliko ste imali prekovremeni, u kojim ste uvjetima radili, kakvi ste uvjeti, nešto što mi možemo osjetiti i vrednovati. A ovo sad nešto je stavljeno nekakvi, može se napredovati, nažalost bojim se da i od toga neće biti ništa. Koliko bi vam, evo sad možda će grubo zvučati, ali koliko bi vam bilo dovoljno za vaš rad? Jeste li radili isto tu neke projekcije? Pa gledajte, kad mi gledamo, volimo se porediti na Evropu, volimo se porediti s Evropskom unijom, kažemo da smo Evropa. Ajmo reći za jutarnju smjenu nekih 1400-1500 eura je nekakva plaća koja bi zadovoljila plus ostalo. Znamo da ne može sad to biti od jedan put. Ali ajmo reći sada da se podigne starijem pravosudnom policajcu da bude u jutarnjoj smjeni od 7 do 3, da ima nekih 1300 eura plaću. Mislim, evo, ja bi osobno bio zadovoljan, ja govorim u svoje ime, za jutarnju smjenu i onda dobivate, ako radite noćne, sve ostalo, normalno noćna iziskira i veći napor i sve ostalo, ali ja bi osobno bio zadovoljan sa 1300 eura plaće za jutarnju smjenu neto. Osobno. To je moje mišljenje. Što radi, recimo, jutarnja smjena? Možete li nam opisati samo jedan dan? Pa evo imate, ujutro vam dođe pravosudni policajac koji je postroje, vide da li je sve u redu, koje je brojno stanje i raspoređiva se. Dio preuzima odjele, dio ima vanjska osiguranja, dio ide izvode
zatvorenike na suđenja, imate posjete, imate odvjetnike, imate odvozenje liječnika na sudovima, pravosudni policajci koji rade, vi dođete ujutru, pripremite sve za taj dan, onda vidite koje imate rasprave, dolaze novinari, pratite, osiguravate, na palači pravde imate ostavinske rasprave, oduzimanje roditeljske skrbi, brakorazvodne, onda vi nikad ne znate kad ćete imati neku intervenciju. Niti onaj pravosudni policajac u zatvoru, vi možete doći mjesec dana da bude sve idealno. I 32. dan katastrofa. Vi možete doći na sud, nećete imati intervencije, nikad u jednom danu možete imati 10. To su te nepredvidivosti poslova. Znači, ne možete vi sada znati šta je, ali sve protiče. Vi morate dati zatvoreniku i da šeta, i da ode na razgovor, i da se otušira, i da ode da kupi sebi šta sve treba, i da obavi posjetu. Vi svako izvođenje iz ćelije i dovođenje ga morate pregledati. Kad ide na posjetu, vi ga morate pregledati da nije nešto dobio, da nije nešto ušao. Kad ide na šetnju, da nisu jedan drugome nešto dali. I vi sad imate mali broj pravosudnih policajaca koji nije dovoljno plaćen, di vam je tu elan. I onda vam se dešava, nažalost, neko će reći, pa dobro, ako si nisi zadovoljan otiđa, šta ako svi otiđemo? Šta ćemo onda? Da, upravo tako. To je ono što bi trebali čuti oni koji su na vlasti, bez obzira, kao što ste rekli, koja stranka i tko bio na toj vlasti. Imaju sad izbore, ali neka se malo zamisle nad ovim što ste rekli. Hvala vam puno. Još jednom na razgovoru. Nadajmo se da ćete sjesti za stol sa ministrom Malenicom i na obostrano zadovoljstvo naći rješenje. Mi se nadamo da ćemo uspjeti naći rješenje. Kaže, do sad smo imali, bili su konstruktivni razgovori. Znamo da ne možemo sve dobiti, niti smo mazohisti sad, ja moram dobiti sve svoje, ali da nađemo nekakvu sredinu, da smo, ajmo reći, svi zadovoljni. Pa kroz nekakvih godinu dana da još imamo neka povećanja i ostalo. Drago mi je da se krećemo. Znači, idu povećanja, dolazimo do te magične brojke od 1000 eura za jutarnju smjenu, što smo cijelo vrijeme govorili, 600, 700, povećava se i ovaj dio, kažem, problem je što ne znamo koliko će biti taj dodatak. Jer vi ako dobijete 12% starijih pravosudnog policajca, to nam je opet već 100 eura gore. Ali mi ne znamo koliki će ti dodaci, kako će se oni rasporediti. I to je ta stvar, kad vi ulazite u nekakve razgovore, imate nepoznanice. Da. I sad mi možemo u dobroj namjeri pregovarati, a vi onda kažete, a ne, neš ima 12, evo ti 3. Da. To više nije 100, to je 30. Djeca bi rekla puj pik ne vrijedi. Da, baš tako. Hvala još jednom na razgovoru. Pratit ćemo sve što se događa i dalje, pa se vidimo ponovno. Hvala lijepo.